Kaluguran pagkabandag, ingasal pandayanan, kaya ni pong Gaspar, riding tamo, dimdam tamo, nang mahanano na yung binye ng Gino, yung metong abayong kautusan, karing kayang alagad. At ining kautusan, yan naman yung babye ng alkiratamo. Kulis sinabi na ng Gino, mikakalugod kayo, antimo, yung lugod ko, kaya kayo. Kaliway ng lugod na rin may kasintahan o sisintang dalaga ang bombayong tao. Kaliway ng lugod na rin may kaluguran at may partido kayang politika. Ngunit ang lugod ng Kristo, itang lugod na makasadyang may daon king sarili na kareng kaluguran na. Itang lugod na makasadyang mamatawad. Itang lugod na makasadyang tanggap kaya ka, mas kinino ka pa man. Itang lugod, apepakit na kaya katamo king krus. Itang lugod na makasadyang makapapo king krus. Itang lugod na makasentro kang Kristo, uling anak na katamungan ng Diyos. My dear brothers and sisters, at lulang klaseng lugod. Itang lugod ayaw sandang eros. Itang lugod ayaw sandang philos. At itang lugod ayaw sandang agape. At din tatlong lugod na rin kailangan talangan. And we should grow in eros, we should grow in philos, and we should grow in agape. Nano yung eros? Commonly, yung kabalbantang king eros, yapin itang sinta. Sinta ng dalaga, sinta ng bayang tao. Eros could also mean physical attraction, which is very normal. And we are attracted to one another physically. Yapin magpalago ka, magpasanting ka, at yung physical attraction, apanamdaman tao. That's part of being human. Nung malamang physical attraction, malamang lamang dutong ka. O kaya naman, meron kang taong pusong bato. Alakan lugod, alakan lunos, malupit siya yung puso mo. Alakan physical attraction. At bago tamungan, more than physical attraction ang pong sinta. In eros could mean physical hygiene, good manners and right conduct. It could also mean personal good grooming and human touch. At bago tamo, yung lugod, mayayakit siya ketang a kiss, a hug, an embrace, o kaya naman hagod, o kaya naman handshake, o kaya naman yung smile. Itang lugod na feel. Kasi tao bato. Hindi tayo mga kahoy dahil ang bato ang bakal at ang kahoy walang damdamin. Kaya nga ang eros ay ang pagmamahal na buhay-buhay, buhay na buhay. Pagmamahal na nararamdaman, pagmamahal na feel, pagmamahal na nahahawakan, pagmamahal na nakasmile. Nya binungi ka makabusamot ka, kulang ka eros. Nya nang magmatcha ko papunta hingantar, lawan-lawan ko rin kaliwa, makasimamot la tayo perlo. Atin na siguro problema. Kaya bining asawa, makatiman niyang asawa at makasimamot siya, kulang niya eros. And we should develop eros in our lives. Itang warm. In eros, it's love that you can feel, that you can touch. It is warm. Mabiyang pali at tula, king lugod. Nanoy ka malangi ka, kulang ka eros. Nung delikado kayo nakatalan, kulang ka eros. Siguro nga daw mamiro rin matwandalaga niya ka busit la kulang lapis, kulang la eros. And we should develop eros in our lives. Be warm.
Tibiyaming gamat mo. Uli ni Kristo, pakit na yung kayang eros. Telanano rin anak. Patawaran rin makasalanan. Paborin na ng babae para wasan yung kayang bitis. At kuskusan yung kayang bakat penumana yung bitis. That is eros. To be in touch. To feel the warmth of your love. Nya sana yung lugod mo, nararamdaman. Buhay na buhay. Feel na feel. Halitang marigula. Makalaboga na. My dear brothers and sisters, the love that is called philos, this is the love among friends. People with common interest. People with common ideology and advocacy. Ngayon panahon ng politika, kakita mo yung philos, karen may papartido. Which can be sometimes detrimental because it is divisive and exclusive. And yet, kailangan tayong philos to maintain our sanity. Masakit yung alang barkada, masakit yung alang kaluguran. And even Jesus at inyang philos, a group of friends, the band of the apostles, a group of family friends, Marta, Maria, Lazaro, kalugurano kay Betania, ilaring karelang philos. And somehow in our lives, we need philos. We need a group of friends to support us. Ilaring ako sa tamong group support. Nga binasanin ka wala kayong pamilyang po CFC, ating kayong SEN, ating kayong group support. May papag-support kayo with one another. And there are times in our lives atin tang problema. Masabi kang kasama mo, masabi ka rin pengari mo, pero din kang friend, pwede mo pagtiwalan. That is philos. The love among friends, people whom you can communicate with. Atin kayong vibrations. You can talk on the level of ideas. You can talk on the level of advocacy at miyayaliwapa. These are our philos. And we need philos in our lives. Kaluban na rin kaya binamo kayong choir, kayong organization. These are our philos friends. Love among friends is philos. And then we have the love that is called agape. In lugod, dari anak ng Diyos. Kita mula naman nung nining makwalta, nung nining kalulo. Nung nining matsura, nung nining masanting. Nung nining matwa, nako kayalakan. Nung nining megara ng pomali. Nung nining malago, matsura, whatever. Yung mamilatan kaya katamong ni Kristo. Yung common denominator tamo. Kapatid na katamong Kristo. Ligura na katamong Kristo. Pepatawaran na katamo ng Diyos. Tinggap na katamo ng Diyos. Sumangit ng kakulangan tamo. And we should do the same. May kakalugod kayo. Ante mo yung lugod ko kaya kayo. Pepatawaran na katamo ng Diyos. Patawaran ka rin aliwa. Dinamo na ng Diyos yung sarili na kaya katamo. Let us give ourselves to one another. Tinggap na katamo ng Diyos. Let us accept one another.
naumi, pabanalan mo sana dating ayin, kinupaya ng Espiritu mo, bang para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamilas at kamatayan, kinuanin tinape, at pepasalamat siya kaya. Pirasa niya pinye, karinggan disipulos nga. Tanggapan niya iti kangan at kananiya. Iti ay kanakong katawan, kami daw para kaya kayo. Pahanyan mo naman kay ba't ni ngapunan ginawa ning kalis pasibayo niyang pepasalamat kaya at binyaning kalis karinggan disipulos nga tanggapan niya iti kangan at minungko kaniti iti kalis ning kanakundaya hindaya ning bayo kadalangang tipan kami bubu para kaya kayo at para haring sablang tao, bangketa may patawaran na rin kasalanan. Dabtan niyo iti bilang kapigaganapan kanako. Ipasyag tayo ng misteryo ng kasapantayan.